Апа канча жыл болду жашап атканыңызга? İnşallah. Dayım jardan berip 46 yıl murun koşulganbız. Oşo boyunca keletamiz. Ошондон бери аман эсен 46 жылдан бери анан баягы чыныгы сүйүү ушу 60-тан өткөндө келет деп айтып калышат көп аксакалдар. Ошо чынбы негизи? Сүйүү келип атат. Эми мына жаңы Бирибизди беребиз, ошо кыйбай. Азыр эми бияка баралы деп сизди ала кетели деп атсак, атабыз кетирбей атат окшойт. Негизи бизден бери чыга албай атасыз. Жакшы. Бул рак эч жака кетпейт, тиякта kız güyöbüz var, oşonun bala çakası var. Oşolarga barıp menden ruhsat surab, erteң mende barmakmın çok ayrı kaytam dep, bugün ruhsat suranodu. Mına atabız. Sizde olgan Jana suroğuna jogopta suyu qarıganda kelet dep aytat deyt. Aylanayım, mına bu kempirler jakşı, imanlı kempirler. Hani gönül har bir qarıgan bayıça aytat eken. 30 balan bolsa da oşonun içinden birөө bagat, olsa bakpay koyat. 30 balan bolgonça osrak çalım bolsa şu dep aytat. Aman bolуңуздар, бар болуңуздар. Мына атабыздан көп үлгү алса болот. Анткени аталарыбыз билген апаларыбызга кылган мамилеси, апабыздын мына атабызга кылган мамилеси ушунчалык жүрөк жылытат. Бар болуңуз, аман болуңуз. Sizler aman bolunglar. Kudayım koluna jolуңарды берип, aman жүрүп, тура сөз сүйлөп, hakikatte bolup жүргүләйлер.